Hello guys, welcome back from Mon Town. Aji Jubilee laga celebration ekta karne yate pongjina ase koina janai di ase. Amni han details janibo karne first day amni han ke olop introduce kori di ase. Konyak unit Mon unit koigena Mon unit laga especially to headquarter laga ase. So next to Apex body mohan bi nia ko pare main to function yade kore yade brahi bishi bak kam to eta Apex body line pichi de thakan bra bishi kam to chuli gena ahagan eta do silver jubilee celebration isor ki things dia laga din ekta pongja as a Christian society amni la upor the first day itu chanai di ase aro happy silver jubilee opakan amni kan la leadership under de aji jubilee khado bishi dangor blessing ekta pa garne mahaso manu accept kuru kona chanai di ase amni kan la upor de moi introduce kuri di ase ki yate opa ekta do tai president ase aro jubilee convener etu opa ase next stage ashi kole secretary ase koina amni la opore janai di ase etia president side pra kotha kobole ase kole first day president the time diulo monas ya ami Mr. Tinglim amni aha from amakan unit kan bisi khushi paise aro etia 2001 pra start kurena KU Mon unit the papa iwang pra president tai pra let kurena start kuri gana itia 25 years pungja itu jubilee ase aro itu KU Mon unit under the jurisdiction the bosti to la 22 aro Mon town ward 11 ward itu kan to la shop to la jurisdiction ase ama jurisdiction yate amakan jubilee loi gana aro jubilee khai gana aji eneka thaka ase bole itu koidis. Thank you so much opala side pra aman aji preparation do 25 silver jubilee Mon KU unit itu lobo kane amakan PC preparation kurigina aise amakan area fitote 22 villages ase aro 11 ward ase tate thaka office khan NGOs khan civil society khan sob cooperation kurigina aji laga itu celebration do ঠিক pra lobo gane amakan ready kurigina idia program thuri jabole ase edo gane aji amahan Mon town de headquarter de inika silver jubilee amakhani edo manado sob jaga de bisi pressing hoi jabo hoina ami edo janai di ase. Thank you so much etia mohan secretary la side pra olop kotha koi dibole time dibo. Thank you Mr. Dinglem aji mohan pratana kurena thaga nisna 25th silver jubilee celebration din take praso moi di aman ki pongjai dise tam khushi paise aro idu to amhan pari se bole noi kole bi papa khan bra home gurina suru ina hai ja area garne district garne especially do apex ke yogi assist kurina amhan 25 years ai jese aro bi next generation khan bra amhan bra bi phal guri jabo garne challenge ekta koi di ase dogane achi to celebration grand success hobo garne amhan sob pradana kurina rukha paise ble thanks tina edu kotha koi di. Yes guys, thank you so much. Thank you Obakhande thanks diase. Ita itu to kind of introduction to or mohan amni ange sub office barriers kan to introduce kuri dibule itu time ekta de na in each schedule tight hoina inga busy jaga de ase kholibu moi screen te amni ange tahan la photos kan to display kuri di ase ita presently kun office barriers se lead kuri gina ase aro mohan especially mohan konyak manu khan or Mon district te mohan jani bole ekta do KU unit Mon koise gole headquarter laga ekta ase aro main assist kura osorde aro headquarter ro garne mohan apex body ke tahan brahi bishi assist kuri gina jai din bi na aise aro itu jaga de phal hoise gole mohan entire konyak society de example set kule jaga ekta ase itu jaga de bia hoise gole bishi society ke bi bia lagi bole jaga ekta ase mohan la nuken corner side itu garne mohan aji laga celebration ekta brado dangor blessing ekta aro tahan la side pro headquarter de big example set kuri gina aji baba kan la time de jubilee mani ase aro next kun ahi bole ase itu kan la upor bi good leaders kan itu la stage de ahi jabo karne mohan sob manu pray guna rukhi thakibo gena itu janai di ase anyway itia introduction is na mohan inigai jai ase holibi special event ajila event to kine jai ase every detail song manu do yade hall de ahi bole na paribo holibi konyang manuan sob amni kan prayer de model kro karne o dakhan do jubilee do eninga mani jai ase na gona amni angi bi dikhai dibo karne aji yade pongjina ase so sob coverage kurina amni an opode pongjai dibo goina edo janai di ase. Thank you so much, so let us enjoy with the event.
Good morning, ladies and gentlemen. Respected pioneer of Konyak Union Mon Unit, Planning Committee of Konyak Union Mon Unit, Deputy Commissioner Mon, SP Mon, distinguished guests, dignitaries, invitees, ladies and gentlemen. It is my pleasure to warmly welcome each and every one of you on this momentous occasion, the Silver Jubilee celebration of the Konyak Union Mon Unit. Tuman, tayo mo kung baksinese, to iso yung pangyakoy ng tini at ugi Bible sinese, Bajay Mangkaw, Honorable MLA 46 SC Mundang, ide yung Mongwaye, Bodaya Pangao, China Damnang. 25 years ago, it is a reflection of our shared journey, a tribute to those who built the path, and a declaration of where we are headed together. To mark this occasion, I now invite Reverend H. Moba, Pastor KBCM, for the invocation prayer. Item number 2, Mamokuye, Jubilee Unboarding Out Election Essay, Pajay Chingi, Unit President, Ida Hipok Heptona. Mulanda Nambai, Kawanga Hipakamay, Yedamay Pakam Latina, Mulanda Kaw, Minyoka, Marvel, Sima, Tajuman, the Niaku, Akumuiku, Jena, Yanami, Ario, Mame, Honorable Emblem Moya, Eminent DC, Hansin Bay, Adio, Kayo President Moya, Injus Paduli Karan, Jin Piva Bayu, Chairman, and UTPC Moya. Bayu Munyu Balan, Tower Mobu, Jerbelan Moya Bayuran, Hansin ada kuju the new Jubilee, Mobla Kinapaya, Shotoya, Numanola the Bonia, Momayan, Japeka, now with Maya, the Wetani, Atokia, Jubilee Mola, Manuina, the Yucatan, I know Simila Pima, the Mana Linga Kawang umyanga, the new Jumay Wanma, why hay wong? You put the Kawang Janyanga, the man of the Yuki Pakam the gate, Kawang the Minyong Paha, and you the need other use the Paipulan. No Matula, the Yoga Momayan, and the Minyong Panam, the new Jubilee Kaya, the man Kiyu Mon Unit, Jing P and the town Jira Bulanda, Muhiman and Mega Tamraksa, the Muhimayong Tanam. Tahu yelah apa? Tahu mungkin ada Mumbai ada Punia ada akhir kau view Thailand je tu kau mungkin macam Jubilee mungkin macam yang mana Thailand mungkin macam yang tanang jauh saja. Tahu nama ada Punia Mumbai aku atau ngalah sepuluh itu lagi. Jangan ada kau macam. Mon Unit can escape charge President Hipok Fana Hemlok Lantime. Lingla Chinese
silver jubilee celebration title na iman ayenda kawang ayatai bucina se yung paran molang tahu cina se iman tayo yung dak cina se Reverend Waila yung retire CES KPP ini hipa sa tayo teman-teman pay Reverend Pak Patak Pak Musiku yang pay iya cenga yung lang ngai bucina bani teman pay planning kumudilanda atau tayo teman hingga yang guys tampu cenga atau inamnya yung pujaw sa kadalat naman dungai yang nindai tayo cenga awang ang tungaw chay tenang tayo lili ba sa atau ya tayo ba yung bungsang tayo jawa nang ayam atau boy man tayo jawa nang ang isu sa kiyang akong siya boy akong wang uyanang umyang ba akong boy uyanang isa wang siya boy isa wang igitay kama isa solen uyanang akong wang palan mo tayo society akong kembay mo nang ayam boy akong society solen ko sa ginang lang ikim lang ayam boy tuisaw ko baik buat imagine tuisaw solen pada mana tahu cina teman berjabatan di Bukia mon kiu unit cina biting kaiseng ba semalam di menan pa baik buat pajilan libu imagine itu taitan teman wilan ya lak cina atau hibagya monang wilan cina pa bu asa yu bang ci molan cam sa yuk lak atau cai wilan cina awang na atau cai tenam di yang wilan min tahu cam atau ki abang lah yang dia 2001 14 Mei meeting tasing umum nang yang atau Cina atau abang pa meeting tasing reaching pa tampu vision nok chale meeting mo mon be pada let nok imun ngonang ayang atau ni iman tasing yang akong society develop Cina cenga singengin saya support donation alam cha nang yang atau donation pa mai tam ya mai put man be let tolang lengyu iyo umonang ayang awang pa president teman pe 2001 to 2006 mo first president teman pe pate let iwang mon iyanang VP nang mo teman pe let angtong tadok chingyu iyanang joint secretary mo teman pe let hangmai lenga iyanang awang pa president teman lim yanang 2006 to 2010 mo president winning ambai teman pe pate let P. Wangam T. Chimpo. Munang 2010 to 16 mongba President mo pun mandal let ke noki longkai. Ada munang 2016 to 2022 nang wisa teman pe finance secretary training by ko let yoting longkai. Iman kata terkuya sa teman pe umi nang iman jingle ko ko ya munang ayang boy palan cina yuk pataku iman isiku iman yaha cina yuk pataku teman bulan cina boy iman jangan aku cina iman cina yuk pataku yalah icip kata mo Israel katalan Abraham dia ngawatan kukia 400 years raya pun mula kacasing yang kaya yang iman 450 years pun nang saya mau singina atau boy day lain Abraham dia ngawat kata yang 15 sui mengenam 400 years teman dan kacasing ayang boy day lain 41 dan iman imana 430 years mo kusinan. Hada mengumanda iman da Joseph lieba wi pacar. Namana Abraham cakap isak te jango kawang jango atau kanan kata te Thailand le ilak dawang da hada mo mangwang atau yak ayak sa iman ngau nyengi. Sini paglaw yang pema atau Joseph pa hada ngau tanpa kata yang 50 sikmong inang ayang atau nyela sa icip patong ya Taiwan mangwan ya kembo atau wede la 1319 inang atau ki imana atau we palan mangwan we i si ya kembo atau wa inang tau cingna we palan iman santa utai iman apung mo udah apung susah dia tu baik modal ini teman baik bu ya koy atau bangku atau motor bisa Jupuli hukumah peran iman gede gitu, oke teman sudah teman itu, yalah, oke teman saat teman baik, baik peminang ya boy, ya hat teman hukum mana, atau cina saya, ngamula ya ayub somar, teman bulan jam saja mak, yang May 2025. Koyak unit, mon unit, bunga wajah. Kawang mesti siwa apa ajar yang kita
Konyak unit 1 unit 2021 2025 7 Jubilee line. Pajetik dong convener ide hipa hadana. Baik pengumuman bulan de menyong habu woniyaku hadang ngawan jane tamnangi. Anyene hadau dai ninglat iwan de kumanan nanyam bukiye hame paiche Wangbang FIJ Paiche Mankau MLA Imide Nami hibak nan hawang niya si Iwanne Hangi apane Teman yunin mungme Dimi ngunang gude se Yaha mung yung netamnya me Jadi Paiche Mankau Ibai ngunang Paiche Wangbanga Dokumen pisau nausu Ngai kucing ne mok siku Wangbang ngai kucing ne si Iya yung mok Hayang wik iya ha teman ngunang Siapa ia hangi campur pangku, hangi yang itu teman sudah tanah bayangona, tahu jinglet itu panagi. Aniun, jing, tapi ini buat pencari, numane hangi yang baci, ni kita nak awi jingan hoy absen ini biangnya, ia pada, muilane, kak semua hitung pada mucingnya. Ada mau rumah minum baru, ada di tangannya. Walau ada cuma lingkungan saja sih iya. Jai bukan sih iman deh. Saya sih iman ay kemana awak malah gengsi yang iman semua lagi. Ada lagi singgung. Minum mana? Ani umum unit. Monga officialan ausin angin no. Iman deh. Nomano cubli deh. Monghage nomano. Jam guys iman le, ausi namin officialane, assistant officer, last na iman, officer dulot officialan iman le, jam rong kumangai, ngoyangi, daw chinget tinibu, adaw tayrin, nuilwa daw di unang sawa sa, adaw iman namin yung hapon adaw marami, tamna? Sa, kumane, FHM planning komadilan, sub komadilan, siapa advisory kolam monyoni mausin awalnya di mana cukai ayam lagi nama nama jama pengucingnya ini ada di dunia jauh se jamu running lalu mulai pun minum papu ada lagi nanti sa kadang mulai bisa ngau saham ini be mon jadi unit kaya tinggal jak jaya cengat di mana Yinjiba Paiche Mankau MLA 46 Asia German DVDP on Bracket A, Deputy Commissioner Mo. Mulanya, ini baik. Nagamis baik video. SP dua, Amar Punjab Pradhan Janara. Tanya kali mau nagamis baik. Mumbai ngau boleh. Kita ada Mumbai ngau last exhortation. Mumbai ngau tu kursi kuda bagi boleh. Exhortation tu kali gibi wala. Mana translation English tu ada. So first tu Mumbai ngau baru dulu. Kusi bahagia. Itu 25 years silver jubilee celebrate Prado. So, kemudian so iman dah sih. Mon unit iman members aje. So ke kusi और happy jubilee itu jangan dia sih. Jubilee ekta to so mana भी कोई ना वो milestone ekta itu jubilee time de to खाली itu program बनाए ना खाल हुआ बोले ना मानो कि presentation दी ना गाना बोले ना छुट्टी होना जरा ekta jubilee है itu दिन ऐसे कि वहाँ reflect करते हैं past 25 years वहाँ की past 25 years वहाँ की contribution और इतिया ahebole 25 years golden jubilee garden ki
कोई नहीं जो आपने रिफ्लेक्ट एक का था वो याद दिला खाली तना बोलो खोदा बोलो खा लो बोलो छुट्टी हो गया itu menjadi gimana members kan sama punya ada itu apa yang jujur itu ya bakiwi congratulate punya saya dengan soke 25 years ikut tuh nak gimana hal begini kau sauti lagi gimana aji itu pak so gibi tudibat kalau nak soke di congratulation 1-2 points except development ada 1-2 points अपने आगे question mark रखी theme अपने यहाँ theme रखे ऐसे strive for peace, unity and progress itu ajiba अपने लिए reflect करेंगे amakan KU unit one एक तो question mark दिया है are we striving for peace हमारे peace करने पूरे ऐसा नहीं ये एक तो question mark रखे हमें एक्सप्लेन ना बोलो ये तो अपने आगे आज तो क्वेश्चन मांग रहा है सेकेंडली amakan unity ऐसा नहीं itu भी क्वेश्चन मांग रहा है के unity ना से कोई ना unit वाले ने मानू के दिखावले unity ना मिले itu तो होसा के भी प्रैक्टिकली भी unity था जो बोले कोशिश करो हमें होता है कोई नहीं पेट पाइप ना पीछे वाला पता नहीं आपके वाला पता एक चुन काम कोई जाल अपने बिया से बोल रहा है अपने को बिया है पीछे वाला ताई की ले लो प्रोग्राम ताई की प्रोग्राम लगे हाँ एक पाइप पूरी जाओ यूनिटी था तो भी डिसीजन itu एक तरह का क्वेश्चन मार्क के यूनिट मोडो यूनिटी असना ना अजी जुबली जाती है तो आप रिफ्लेक्ट करोगे निजो खोल जाएगा itu एकदम स्टडी बोले लोगे if unity ऐसे बोले लो क्या किने का unity ऐसे बोले लो if disunity ऐसे बोले लो itu disunity किने का unity बनाओ कोई ना एक बनाना कोई reflection क्वेश्चन भी चला गया है progress किने का progress जाए किने का काम हो जाए किने advancement जाए itu भी एक क्वेश्चन मार्क का है खाली मुक्रा itu kurung lagi kuali progress na practical action kori ami manu ki koi lage ekta rasta ase both side ami lagor neighbor laga opposite neighbor laga itu rasta to apnar duijin bera asto itu rasta to apnar nijor banaba lage to ni phiryo ke aina banai di polina lage itu ajle गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के आगे बनाई थी ना बोला अपना बेरा रास्ता अपना निचोड़ बनाई थी बोले तो तादे शॉर्ट हुई थी बोले तो कब ऐसा ठीक नहीं लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आती बोले गवर्नमेंट की आई amakan पूरी से गवर्नमेंट भी amakan कोई के नहीं एक ताबा प्रोग्रेस की प्रोग्रेस itu question mark kamu ada होता है इधर amakan ना बिसी लेजी हो हाँ खेती भी ना जाओ उसे मोदी लगा चावल पाव फ्री राइस पाव itu चावल किनी खाली बोले ना MG ने कर पाव पैसा दीजिए स्कूल बच्चा हम स्कूल चावले पैसा ना है वो गवर्नमेंट फ्री टेक्स्ट बुक फ्री यूनिफॉर्म दीजिए माने हमारे पूरा फ्री हो जाएगा amakan manu khando lazy ini भी lazy था किसे lazy इधर सारी सब ऑफिस दिखी भी कुछ भी स्माइल करना है जुबली आते हैं अली ताक दिखाएगा ना स्माइल करने लगे so बने एकदम मूड ऑफ होते हैं ना इन्हें हम हो भी ना itu नहीं मिले amakan progress तो निजो individual progress करो चाहिए मानो आहा नूतन मानो आहा के एकदम स्माइल करना है खाली आज ही स्माइल होना इधर हमारा ऑनरेबल एमएलए के आज आपने चीफ गेस्ट बना आज ही तो ताई के रिसीव खाओगा बोल खाली ताई चीफ गेस्ट ना इन्हीं बेरा के राजा ताई के रिसीव भी बोल खाली ये तो कोई भी नहीं इन्हीं का ना खाती भी
Aji kini kan receive kuri ada, kali ini kan receive kuri. Mana ni bukan kuri ni kuah betul. Mana ni ini kan receive kuri. Aji smile kuri, kali ini smile kuri. That is progress, individual progress. तो हमारा क्या है तो progress कोई ना एकदम with open heart दिखाओ महानवी आवाज़ को एकदम आलो आएगी ना invest करोगे itu karena अपने का strive for peace, unity and progress itu question nomor अपने के लिए है भावना बोले भी आलो भावना बोले ना की बोले क्या होगा किन्हीं का बोले ना हमार मोन के यूनिट तो आगे जाओ आलो अपने का प्राउड हो लगे हाँ पूरा नहीं हो लगे किले KU लगा apex pole under the number 1 आते itu गाड़ी number भी कोहिमा के NL01 दिया लिखा तो अपने KU1 आते तो KU1 पर फल एग्जाम्पल दिखाई से बोले KU1 पर काम पूरी करने जा रहे हैं इनका full force पर काम पूरी करने जा दिखाई से बोले other KU2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो अपने follow you are example of the KU unit. Itu di video, apa nama? Itu भी एक reflect करेंगे. Challenges, problems, काम पूरी society के काम हो जाएंगे. The most important challenge है वो financial challenges है. Financial challenges आलो itu भी कितना overcome करोगे? itu kosis berbola. Ways and means bisa ada. Itu kurile bhalo, ina kurile financially mohan stable hoga. Ekta society run hona jala nahi. Main problem to financial concern. That doesn't mean that hotai itu contribution ke chawal laga itu भी भावना नहीं. किन्हीं का KU unit तो financially stable होगा ना itu भी अपने Jubilee time the reflection itu एक अपने मन में itu चला गया कोई के ना पिछले हुए भी पिछले और कोई वो आज भी मान लो दूसरा speakers का भी पिछले है आज भी मान खाता बड़ा अपना के चला गया है thank you so much अपना काम मुझे खुदा बोले itu time दिया करने once again, congratulations to all of you. Thank you. Duman Shamma, former Manga, Linga Paipu, Imande, Minyong Apara, Imande, Isila, Yenolapja. Ni Shubama, Jade, Amel, Taiwilla. Linga Chuna Taiwan, the Popo Bedbu, Jabama, Chukuliman Basha, Amel Wimbu, Adona. Jadi, teman-teman, wang pek tabemha, mon unit silver jubilee, ini nyerang. Tahu dah kemana alau unit lana home namanya yang jubilee, yang sa atama golden jubilee tu apa yang mana? Ayam pun mon unit 2001 manakshi atau wang mana? Hangga atau wang musi. KU epic ke handle lemanga tahu bang ngomong bujung nasa teman mon unit acing ada wang batawa agak dilen manga kamu yang ini yang 2001 menaksi atau wang ai mon unit tu wang lakyang KU epic pamasya teman kamu punya mai lakyang siang mon unit agak akong wang yang ini dan dia agak akong wang bu former president sa let Iman kipu woibu doma let Noki minister shooting MLA shooting yang ke anu tahu jambu let Wangam let Angto let Kenoki Longkai anu ibe jambu bu hataman mana tahu masa ayatma tahu bu pai jai poka pai jai manpo anu tahu jambu ada kipu woi balan mana iman ya yung masyangnya ka
tadi kupi yang kecil lolak so jete ba achinga akung wang yang nang layo ningkau pengai ningkau cha ngai kai ningkau pengai wa ta ngai kai siang tapi ya commission akung wang presiden nang men kayo secretary nang men kayo sa akung wang ko atau orang ada malibu yung cemangorang iman tadi teman ada dawa iman gue ayam lanjut teman juga anu sya ayat mau balan au sina iman mana ge ayat mau balan iman cemeu teman minum ha anu iman jo ini ada apa iman tadi orang presiden 2001 bangku jadi 2025 itu teman baik Baca cingni, iya boya, iya moya, lima bayu, office pereslan, advisorlan, hangsina lima bayang di, imada minyong bu ha. From vision to reality, from struggle to strength, our next speaker has lived a full journey. We now invite Pioneer Baje Wangting Nagan for the exhortation. Baik, teman sidangi yang umumnya anak lain 25th Century Jubilee program committee pada ngau lagi naik pakar dari rumah mana teman sidangi mana rumah 46 Assembly Constituency President Honorable MLA ane teman hai former MLA Mon headquarter with CSP, ABBP, Waibaran, Punyam, Baptist Church, Monaco, Apex, KU, KNS Kelan, Unit KU, Waibaran, Anemon, KU Unit Monaco, Chim Waibaran, Angbalan, Anetoma, KU Linganai pula pioneers iwan de pioneer tawa iman sungin de kya macam atiba pioneer iman onam ane awa kata tat pioneer liang branch niyo hipak ya wan de tawa yong sip de lagi ane iman sungin de kya wai ane tarim kya bo si motorcycle makyam nang ane motorcycle jemai wan de ya kya bo yang de yong semua yang ke tadi bukan ibu nyarau beri ada channel lembu memberi yang mana ada unit mahu jumlah teman kai awal KU member silakai atau unit aja asongwan di mana KU EB banyak unit Eastern France KU EB senjang yang ke Tahu iman presiden dah tinok tanya kiamnya KU EB sedai KU Myanmar sedai nama branch saja sehingga ni nama oh ada emblem minister yang oh nama kari yang oh apa nama branch saja KU Myanmar selanda KU India selanda ayam ada tanya oh KU landa Wang biang manhui data jadi tahu iman yang ke KU Myanmar wa emblem minister enam development enam tu panjang kai ba KU basi tu nomana 20% haramang iman hangu yang jasa yang ke hangu yang apa itu missing ada KU yang asam tu benda depan ada man mo ko ipo o koy o kusine iman da chamya use daman da ubedo bungaw sai da anya na Mr. Man nanga banyak unit sa alaw country mo po banyak ka kaum pa mo man ko yuma ada pa chateja kadong yu chimching ma banyak chat I yu chimching ma banyak unit imo kala ja alaw au chat ko min mo ja ada tu iman apa kanya nampai tu dah tahu kan? Jadi nampai tu tahu ya spesialnya nanti yang minum apa? Wabang tak mengasung tahu motorcycle mah hak yang mah
KU lingkum hangga sa kya member. Way back in 25 years. Tahu isa ka tawa rupiah mo. Ana itu awal itu motorcycle nomor kya mga apa apa jalan bay wanda imana rupala nangi yang Amerika. Imana apa senang si namo yang berada wanda. Orang yang bisa mah. Ama I more older than them. KU yung olak tuman bit kaya ay tuman ekor ma KU mo lang bude KU hang cham phone lak sa to yan. Ay KU mo lang bo ja tuman yung hangi mo lak. Se ngawa tenji pupu tarik May 2001 way back in 25 years ago. Tuman swachang nga pahay akaw no kuya awang pa meeting na to kung yaw mong may ay no ngayon na ado meeting ma swat ado meeting ma swat nga sa tupay ma bayang wanang former MLA of the District Assembly convener na swat ana office beres ban mo to kede yan sang lakan san yan ni sa reporter na iba na daw meeting ngayon na to reporter na nga meeting short kuma tawi tani puputet 14 May 2001 ma nominating committee cha appointment na do yang kayo France mola ka to masala gyamo imana president secretary au redaksi sa kaman so janga iman kata ngalo nanjing ling tabiang ki tuma ti ma bu kata jinang yengi taw yung bài chế phong sắc, bài chế đủ phong, bài chế hoặc mắc, bài chế tiêm phong, bài chế âm dung, bài chế minh phong, bài chế phong mắc. Iman đi được, tí iman chỉ là iman không cứ một cái ai số này. Ayam iman đó là mana hangi đâu, office beres na awya laksi di baik si beba chun tuji same year chun 2001 ma imana report ja pai ma president na pai chai iwang ya ani vice president ma kada yanga pai chai angthong ngai pai se chingyami ani general secretary na nyan sangpa khai ma nang pai se aka ani joint secretary ma chainau thangpang hai chainau hangmai ane finance secretary na teman pahije ina pahije oke ane dresser na former minister Rukin ane pion na pahije yamang se form na meang do yang KU umong na jadi KU secretary tawa pimei te tu pimei mu apoy report la yang jadi muten ako mo mete singa naman na atau program ko pula naman ito ng mana ani ate tawa iman suning na hikiambu naman di yang ki tawa pioneer si ako ay pioneer sa dahil pagong giwan da jamnoy naman ino yang sa ito banyak katalan paijalan katatat minyina hakumu tumasorat tuman ang kanyang bayi tuman hising ang kanyang dalam tawis itu yang usipi dia mana presiden ada pahaje mungkin tak jadi program untuk yang ngau sebuah jenang si nangiyo itu so usip kuda ngau panggil payah kuda jip kuda cat ada ciboy iya struknya litigasi nangyo dari accident litigasi nangyo isi mo itak litigasi nangyo itu so usip isi kematanya meeting suatu yang atau mau emble pa struknya litigasi nangyo former emble paje payong litigasi nangyo or jadi payung ma kayo unit president lan litigasi that also possible kadang nukti ada awal sing tawa at Singapore I am very sorry for anyone of such member kemana juga Singapore we are not born for us teman punya plana we sampai yang jadi ada nama we siapa nak atau nama lainnya nak atau we yang nak tulah we itu buat iman jajan kau yang tu ibu cipu dah
business thing yang ini cuma election confront nama yang tuh ibu juga. Just that they want that honor. Jatuh, cinta, bangga. Ada orang nama ijazah, ini orang Cina itu yang there is no problem. Mincing sisi kata tuh ibu juga just whoever meet, awin tahu tuh ibu kan. Wito yang iya yesak yang kata lido sapu kata wa wito yang iya mungkin. He is the hunter of the honor. He is not hunters of humanity. Nang sawa mo pernah yang mga kata ang ito raksi. Nang kata tu nang sawa mo yang kata tu yang mga awin ito raksi. Ko to kill human. Kata yung raksi na kata tu. I feel very sorry. Aba ajaran mata iso tu. Tumara ko mo. Many Ratan Tata Taiwan. Ratan Tata 126 country area bank account mo bank account Chawin naman bank account mo pala. Apo bank account jama $100 billion mo. Bank account chan ho iya jayo. Isu ko yang ke ham jai. Bank account jama iya. Ini ngau jama तो यूं लोग मालूम हो जायो ये तारीख बुक ले तो यूं लोग मालूम हो जाने के ये क्रिश्चियन कथा है या से कथा अथवा सा कंट्रोवर्सी है यूं लोग मालूम हुई तो जितना नोटिस कथा लांच ने ये कैंसर free medical app को तो को हदी ना अतो मारो हैदराबाद में अरे जो अतो चेन्नई में बेंगलुरु में मुंबई में लिंगसो या नोटिस नहीं तो वो कथा जिने तो ये लिंगुजा Apoy awahayuwa sini tahu hamba tu ini kan tahu sini mereka awahayuwa hal sih yang bisa. Nama semua tu ada tu ngau lembang nama semua orang semua mana sih. Isu yang objek sini no, acing mai kata macam ni atau mahir, awal lalu kita baca tahu tahu finish. Ayam atau acing mang hirat. Atau awal hari nama I'm not giving them anything. I will keep my body. Ayam emana amai hayanga, adum hayanga, jingat cine make a wedding. Goa jadi macam. How come wedding no? We are just human. We are here today, and we are no more. Awal kata, acingah ipak adan jasa sini pun yang hadapkan. I feel very sorry for such human. We have been born for the society. We are born for the society. But a flower pot there, it doesn't work. But it has decorated our pulpit. Tumana flower pot keep them. Pumanok, society. Tomorrow, only one thing left, that is what you have done. Good for the woman. So, thank you so much. Honorable MLA 46 AC Montao, Ide, Hipap, Parak, the way to Mangola, Ide will come and have a job. We want to Banyak kata kalau bisi, kalau menjadi nolwe, kalau ini tu nopo. Itu kan naga bisi, kalau ada bisi. Silver Jubilee tu, amaran, bukan na, 25 years. Ekta milestone punci jalan. Manu, umum bela tu, ekta umur punci jasa ki dede dia kal जाने वाले टाइम जाना है जैसे इधर हमारा जुबली माने सेलिब्रेशन न होए अमीर हो सकते our responsibilities are more हमारा responsibility और इसी वजह से अमीर सकते it might be wrong but what I feel इधर मोन एरिया तो हमारा पुन्या करा सेंटर Ipik poin aja. Jadi kisim manual aja. Mulu makan banyak cehera biru kan itu aja. Itu it is for us to set examples
tusa hange leak rule. Boy, most of us, amahan basic rural area, urban again, Pustiba, basic no look at Pustiba, I said, Mala, Pusti is night, I go again. No, Ajigale, some mobile phone contact update, no golden tourism, the other. Because human being, amahan be update over again. Adapt over again. In the way here, our society, amahan, Hagul Padu. Amahan is busy responsible over again. One is not. It is so easy on Jamas. Our civic sense upgrade rule again. Town the sanitation of it. Rasta of it. It is again one sinner. Corporate Matura Rasta, little ground, garment of Bonati. In a system to the you should own your own responsibility. The Jola government for 2 months. Hello. India sanitation was India Amakan Tingu Memorial Kiman do question Janet. I will not have the club to question of none over there. Our minister she do quite. Yamara Mahan Hamujabana. You know, I will not have the club Amahan capacity is a problem. You know, town gun Sapa Sapi Hagula. Aru Kor Bonado Rasta Osor Kiman Osor Jamu Edika Pavana Noguri. You know, Amahan together society there. It is society that we are living for all of us. Society there good citizen of life. They will let know about civic sense. Good citizen matlab Allah piara boleh, kamu boleh, amar ni boleh, dia bawa na, ini kan bawa na, dijual akan mereka. Dua, amar organisasi yang ada kita bawa mundur. Civil society as an organisation. Amar kan tu, amar dijual manfaat ke motor boleh. Government ke assist boleh, government ke motor boleh. Kalau government ke Pun berapa amahan donasi tu, amahan shop dia lagi tu pona government nasi tu. So amahan tu itu eksis itu motor group laga asal tu. Lebih aja kalian kalau otak rasta tu jangan mesti ada. Societies take law into their hands. The system that educated najar. Especially our mon KU unit town hall, basic problem है that administration law and order amahan motor boleh itu berapa motor itu sense that amahan society progress berubah system that berawal lagi karena isi kau lebih mon jasa dua lebih history le kau bawa kan lagi ni kau dise aro ki happen music ki huai na itu amahan laga Iku kahani umat na, amakan tu need of the hour lagi bisi popular orang. Itu kan? Itu amar ki ekta duita কথা কৈছে লবলো হৈ থাকিলে লবি আৰু গলতি হৈ থাকিলে মাফ কৰিবি আৰু লাষ্টলি ফাউন্ডিং মেম্বাৰ্স কাকে এপ্ৰিচিয়েট কৰি আছে কিন্তু কেই ইউনিটটো ইমান তাক পঞ্চায়ত দিয়া কাৰণে আৰু আজি লগা কনভেনর वाली पूर्ण ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का मान बहुत ग्रैंड सक्सेस प्रोग्राम बनाई दिया गया है इसी खुशी वाइसे कोई ना तो एक दूसरा पता हो गया थैंक यू